Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Nazi'at. Ada Ibu Sarna yang sudah pulang ke Indonesia di Majengklak. Kemarin dia di Malaysia baru pulang. Ya, oleh-olehnya capek aja katanya. Ya, silakan Mangga dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Kemudian Wan nasyitati nashta. wan-nasyitati nashta. Kemudian Wassabihati sabha. was-sabihati sabha was-sabihati sabha. Kemudian Fassabiqati sabqa. fas-sabiqati sabqa. Kemudian Falmudabbirati amra. falmudab falmudab falmudabbirat falmudabbirati falmudabbirat fal falmudab falmudabbirati amra. Kemudian Yauma tarjufur rajifah. yauma yauma tarjufur yauma tarjufur rajifah. Kemudian Tatba'uhar radifah. tat tat tatba'uha radifah tatba'uha tat tatba'uha radifah. Kemudian Qulubun yawma idin wajifah. qulubun yawma idin wajifah. Kemudian Absaruha khashi'ah. absaruha khashi'ah. Kemudian Wa hehehe, yaquluna. wow, dapat dari mana wawunya? Ada wa. Aduh, yakulu nggak ada wa-nya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian Aida Aidza kunna idzaman nahirah. Aida 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 kunna izaman nakhirah. Kemudian Qalu tilka idzan karratun khasirah. qalu
qalu tilka idza karratun khasirah. Kemudian fa innama hiya zajratun wahidah. fa innama hiya zajratau jangan tau zajratu ya zajratu wahidah fa innama hiya zajratu wahidah. Coba lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Kemudian Fa idza hum bisahirah. Faida hum bisahirah. Kemudian Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. Kemudian Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Kemudian Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian Faqul hal laka ila an tazakka. Fakul hal laka ila an tazakka. Kemudian Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian Fa'arahul ayatal kubra. iya fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Fakadzdzaba wa ta'asya. salah. Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba wa asa. Kemudian Summa adbara yas'a. summa adbara yas'a. Kemudian Fahasara fanada. Fahashara fanada. Kemudian Faqala ana rabbukum. pendek. Ana yang berarti saya dan di atasnya ada sukun, tidak boleh dipanjang ini. Faqala ana rabb gitu, pendek ya. Yuk. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian Fa'akhadahullahu. hula. Sebelum lafaz Allah baris di atas.
Fa'akhadahullah. Fa'akhadahullah. Hula. Seakan-akan dawainya. Fa'akhadahullah. Hullah. Fa'akhadahullah. Hullah. Hul. Ho. Ada w-nya dulu. Fa'akhadahullah. Fa'akhadahullahu Nakalal. faqadal. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Fa'akhadahullahu. Ho. Kenapa ini teh? Fa'akhadahu. Fa'akhadahullah. Hullah. Fa'akhadahullah. Hullah. Fa'akhadahullah. Ayo. Fa'akhadahullah. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian A'antum asyaddu khalqan Amin. Kenapa ngantuk ya? Amis. A'antum asyaddu khalqan sama banaha. Itu karena pendek, sambungin aja. Amis sama ubanaha gitu ya. Sambungin. A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. A'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Kemudian Rafa'a syamkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Iya, kemudian Wal arda ba'da zalika dahaha. wal arda ba'da dzalika dahaha. wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian
akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, akhraja, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Wal jibala arsyaha. wal jibala wal jibala arsaha. Kemudian Mata'allakum wa li'an'amikum. mata mata'al mata'al lakum wa li'an'amikum. Kemudian Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Faida ja'atil tammatul kubra. Kemudian Yauma ya yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kemudian Wa burrizatil jahimu liman yara. waburrizatil waburrizatil jahimu liman yara. Kemudian fa'amma 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 man tagha. Kemudian wa asarul hayatad dunya. وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا. Kemudian Fa innal jahima hiyal ma'wa. فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى. Kemudian Wa amma man khafa maqama rabbih. iya, terus Fa sama ya. maqama rabbihi boleh. Marab Maqama gimana maqama Pak? maqama maqama rabbihi Maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian Fa innal jannata hiyal ma'wa. fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian
yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kemudian Fi fi fima 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 anta min dzikraha. fima 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 anta min dzikraha. Kemudian Ila rabbika muntahaha. ila rabbika muntahaha. Kemudian Innama anta kecil suaranya, kecil suaranya. jauh dari mic. Sekarang bagus. Ya. Itu. Indana Innama Innama anta mundiru man yakhshaha. innama 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 anta mudhiru man yakhshaha. Kemudian Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu. Salah ya Pak Ustaz? Iya benar. Lam yalbasu boleh. Lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Terima sudah sabar kasih, Pak menunggu. Sama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.